Haka arfu ar tarik ujeliu arhaja arfu ar ka khasi department jong ka Sora Government College kalara ke ya ka sneaker pang jong Thomas June. Da ka pelong ya ka seminar halor ka pang ka jingslang ka tho katar khasi. Ka jingwan poi u missionary Thomas June bat ka kurim jong u ka haka arfu ar tarik ujeliu syaja praspa subway hapreng uslap ba bejur. Bat hapreng tang kediat benai ulanang ban keren kedien khasi. Kejingwan poi jong Thomas Jones kelalong da shisha kejingwan ra ya kejing shai jong ka kedien kablala ban peniem penne pensa bat penpu pieng ya kalong renyeng ukasi bat nyemla klem da songu ya Thomas Jones bat ya ki missionary baro ki batrei met bat mesim na kamenta ka rikasi jangkia baro kawai bat ban penyo hangi ya ki dak tho haka banang ban tho bat ban pule bangi sala ban kiu shaprang kumbangi long menta bat kini ki long do long snam hangi ke jai pedriu khasi pakum juru ulawan ra ya ke jing shai jong ka gospel ikong di walang ibalong ihat jong ka khasi department ila penyai baik penyai renti ya ki program baro hakani ke seminar bat hakani ke seminar la yo shibun ki jing batai ba penshai na kinohikai halor u Thomas June ki bakentup na ikong pi kriam Assistant Professor kumjuru na ikong AB Lendo Assistant Professor bat iba EV War Lecturer. Kemen ni baru. Lalu yo blendong bodong kau, bledam ini kom ke department, ban pelong ikani ka seminar ikani ka sini ka arpo atre ujeliu. Na yang sungkai ya baru ki non kai jongka department khasi. Na yang subha yaki baru kisamla puli jauh ke fourth but sixth semester. Kerja penriu khasi, kerja penriu kebeladon, laki jong ke tian keren ni kita spoken language, nadu kulang kuma. Dah ni kertian, khasi keren, but itu ikiway pat lingba ke sentur ni kita oral tradition. Khasi empat don. Ya kita tho ba unbu jing tho hakikat re ukin siau ke dik jing sta ba ke jing tiap hakisla becerngam jong kemariang ulom ye jing tiap da ke babatai ba ye tho da ke sentur ya ki khanadang ki puriskam ki khana paten ki khana lingkot ki jing wai ki pwa ba ki wei ukhasi umpat don la kidak tho halakatian hasua ke jengwan jong keniam kristan handi hari khasi ya katian khasi labu ha ke jing tho dat hadu kasniam khat praspa khatlai hakaba krishna chandrapa balong so ningkong ya balaben baptis ningkong da William Carey unong pradenti ke Protestant mission jong ka Sirampur mission lapen kala ya ka New Testament sya ka tien sila ka balong ka tien nat jong ka tien khasi rei ya ka ni ka jing tho le tho da ki da Bengali le ni ta ki Bengali script kumta ka ni commission ne Islam namar ka jing bam se tho ya ka tien ha ki da tho Bengali today hakum kini kesni ka aku atre ujeliu ka praspa southway by the 1 point Thomas Jones by Imam Ian Jones ibadami na Liverpool haka absentre unaibi da ke chap Jamaica bat kulapoy ka aku atre ujeliu ka praspa southway abden ke jingthe ke bejur jo ulaba sora ya ke jingdang jong ke tho ketar hari khasi lasdang ningkong da Thomas Jones ke jing thmu jong Thomas Jones haba wan cheri khasi kalong bani lab ek gospel Thomas Jones is no to ba unamla ban pensu to ek brio lemda kilalong ki banang ban tho ban kuli dia ban pen ulong yang ni ke jing thmu jong ula persiang ban krani ke tien jong kinong sora dia dien nyo ni krabnai lala ban kren ya ke tien sora da ke jing rap jong we khasi
Balshaikai, Alexander Village. About Thomas Jones, Lesham Bakidab, Kasi Kim Dandak Tor, Lakajong, Lasdang Ban Country Gam Kidab Tor, Dark about Pendan Gam, Ya Kidab Roman, Lenny Roman scripts, Iba Snow, Bakidong Kibejang, Bat Kibehab, Ban Pinkala Shakasur Kinong Sora, Thomas Jones, Lapan mi kitab ke Beningkong ke Bakentop, Alpoitali kitab Tor dan ki alphabets. Menda hidon Alpoitali kitab Tor, Kentop Yongji, Bad UN, Ibagi Pendan Kam Hadu Kini Kisni Kiba Menda. Yau Thomas Jones lakha hak apsa kelaling kon hagas nem kat kaspa shpo haberu ke badon reveals but be kun baat na preng shpo ki kun jong Edward Jones but Mary Jones but pa jong uday mystery o Thomas Jones uday na kajat binriyo bakrao hendai batep kum kikel ki ben basa abi bilang banyak ni kejat binriyo kel Lasha Hertma but job iki daki jat binriyo Saxon but Angeles lani ki English ki bagi khot bani tep ki menta ki bawa na katha Germany but chate lam ming
Kontak ini kikel kila phedi shekjata luam bashaphan semi jong Great Britain badai hangi beklala ban bad ya kejinglong kirpang baban penir mensa yala kariti kedustot tak hadu kejingwan hertma ki English hagasnem karaspa propsa edi ya kini kita riukan ke English ki khadi ki welt bahakata kejingmot kelong ki foreigners ni ki menderi haba kila laha hakajing sinshan don bor ki English ki Wales kila duno ya kajing long try halo ka hendo kasyam bakila kala long tan kino shongwai hala ka jong keri komta kajing duno ki la ka hok ba kajing shan sinshan don bor ki English kala pelong ya ki Wales kom ka jat benriu ka basa dia nama bakema shu banyan shatra la khanglo di kila kilenti barwa kila du ya lagi hok bakila hap treshito ban kershan ya di baban laban siu ya ka kajana shek English hangi la yumi ya Thomas Jones ude na kajat benriu balasha sinsha don bor ha English u Edward Jones rekap bagi yang kesem jombu kila natural Liverpool banwa jingem thamai banwa tamai keji ha Liverpool kila sa tang kumban rius nemi e bat kila pen biang sheberiu de haberiu lasdam bantre ka kam telia keu banyera kamai lem na ka benta la ka yen kesel ka rupam em haberiu kala sandur ya ka longriu manriu John Thomas Jones ka jing John Thomas Jones ki jingi ba ki jing sinjar ba biya kemno ha ka por bodan khanna ha ka emlan salam jogu kala khamla u banyo transport ha ka rupam ka batikna Henry kejing yai binat ban hikai dalati yaladi kala pelong yu Thomas Juan ba kieu ha kejing sta ba jing shem kam ba udon ru kejing trang ban long kejingan penungkong ya ke gospel ha kajat meriu kasi kalong da Krishna Chandrapal jong ke Sirampur mission ubari Krishna benungkong jong ke India Krishna Chandrapal ulat penbaptis nungkong iki awat ki Kristan kasi kita kilong udiwan baru harut jong awak pandua hajan kesyong majan hakasnem khatraspa atusau laishon ye ka testament batmai dakidak Bengali da Dr. William Carey Owei neki nongsen ki benungkong ya ke Sirampur mission hakasnem khatraspa like Musahab Alexander Bilish jong ke Sirampur mission ulawan banyalap ya gospel sasora hakasnem khatraspa lai pusam usahab Alexander Bilish ubadan tangkat hasnem kata ula pli iki lai ke sekolah ki benungkong jong commission hamau smai hamau lo badha sora dari yang walang ibalogi head of department jong kasih department Sora Government College ibalashir ya benda penyan ya ini seminar konkret ngaga benda bagi mau ke Jepang ya uni usahab Thomas Jones para nongikai jong aki burong lingdo jong hiada riam kita ai paper joki ke bangasno nampak kekin syuk kan mengarah kita ai maki jika burong lu kelek saya mes iba lingdo komsionala adalah ada resmi ke pemerintah bat kamtam nilai i students kibalai platform kenang banyak wan banyak dolang dari impor singap wala ada kedip bagi dek dan ino hikai
lagi kalian kat salon tikum ke lecture bagi lecture kelas di Hendai Syukun mau ba kapir ke bijak ke besar ba ke bijak kelas ingin sih hamba ke ba ni tu bila ikai no elau dunia nak ni ko nama dah seminar ke de lo jikir mau bro yo Thomas Jones kan long pak ke mentor ya pi ba je long dia ki ban tip dengan niat itu sebentar saya ni phang balik se langsung macam beli sibun nak keren shoot nama apa orang tu kena jadi tebet sisa di mana keren tidak dibentar di balik se kan langsung mai ya dia so lera cuma beli sibun pakai dalam ada nang dia ya sih pikir lah ke history musuh telah tam Jepang kalau bener man bener dan dicek bener Thomas Jones ya sih kapag dan kapag tip kapag punya suatu nama bagi nasyim yang di orang ba kumpupa tidak provokasi dalam ngintip ya history kapag kumpatan ya sih rasya di nabut baru menurut kisah berbuat keli sama Thomas Jones nama tu kau kan tak berfikir biar kalau warah cipta leran the contribution ke bimas aki burung lingdo ila ai ya kencing roy katho katar kapuli kaputhi hadir ke jimi kita abike ko Thomas Jones pelong ya sih so kalau biar bagi dia La penkut no ya kani ke seminar da ke basam ya kisar not syabaro kinoi shimenta nadu kinoi kai hadu ki kena puli jong kani ke college kom kadak ke jingsa nyingkan mau ya kani ke sngi kaba ke college ke la pelong ya kani ke seminar